First Clinic, the sciatica expert. Yade bia, say crampo de yade bia no, ya expert who ya bakola Mr. Koho ne kwaje wo de fato osre so na eni genso enya wo ne abusiafo no nyina e de abusia afa no waka ye ho a Sompa television so ne Tara 1 television so ne Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9 and a Sompa 90.7 Healing Point Dwumedie no ene eguso a ye de ema wo no Dr. Yusuf Salifu e Dr. Penyiya 21st Clinic e hwe overseas branch wo no otua no ne ne wa ba entina kese ya ewo ye nan ho ye nipadua ni mo no emoja ya ne bonto ahihye mu eho ya kwan ye befa so a ye besi ano eho mpopoye ne de etimi de banyina no eho nkomo e na ye twetwen doc sese ye ko symptoms no na uguso ana wo kan wo so obi wo krampo na omo nhye da ni symptoms bia wo ho aha ntito asoma ye bi wo no ma omo nhye da ni omo nhye da nya symptoms bia na omo a ombenya symptoms every deep vein thrombosis mu no omo saafo no eya na mpempi no obohu se babia sa thrombosis no wana se babia asi entini no mu no okay eno eko ase ebetimi ahya se eya oya obohu se onan tu side ho titiru etimi eya oya pa na se onan no ho betimi aya se twetwon na ebi ho no ma na se eya udududu okay ebetimi aya ohene sanso na ebetimi ahyehyew esense moja bia abontoa ewo inside ho nti ama friend say from babia abontoa na ekọ asye side no na ama no eya oya okay na woni one thing say unya sa problem we say na say one san ntemo a eno so na kire say ebetimi afri ho no na akoma sa we na meka say ebesi wo wahrawa mu aha pulmonary embolism no na de etienie se unya deep vein thrombosis na se ekoba na se ehye ho na se echa ebetuma ahya se sa entini no mu okay enti se entini no mu sa na ama entini no mu eyemre na ama entini no mu ebie ebetumi akọ develop ama wanya chronic venous insufficiency okay se de anka wo se entini no mu na se veins no mu etimi eye na adwuma se de se fata no akoma entini no mu ayemre se mu abai nti yes emu abai nti no akoma emu na ayemre se emu yemre sa na de ebetimi ahya se valves no okay de eten se thrombosis na kasa na se de asi wo entini no mu no se ewo ho na se entimi enkwa ebesa ye no ho se eye scar tissue okay aha se meka se valves na eno nkire mu na mpesa mede ba no aha enti se eye scar tissue sana se ko de na de foforo na valves na ewo ho no no enti valves na ewo ho no na kire se moja na nka wa se efro entini no mu ekosoro no entimi enko papa okay enti se antumi ansa enko papa obon se twa bafam enti twa bafam no na kire se ebema entini no mu abai mo enti entini no mu bai a o se medical ka se yewo superficial veins and yewo deep veins na superficial veins no eno emfa moja enko wakoma mu okay na mom eno ne moja supply no send the code deep veins no mu say the be deep veins no betimi aden e dey akọ wakoma mu on te no de support deep vein no yes sa penalty okay ana yesen wo intini nketo abi krampo eno say connect sa superficial veins no e call deep veins no okay say the be ya se moja free superficial veins no hono ma ebetimi akọ deep veins no hono na deep veins no de no ewo muscles a anase nan bia bata ho ebetimi contract na ama moja na timi aide atimi akọ bia wo se ekọ okay enti se ekọ ban se ukonya sa chronic venous insufficiency na emma moja no ntimi emforo se de wo se eforo no enti e ban sa etimi esen kọ sa superficial veins no mu okay eno ewo nam nani no what you say ama eno so ebe shase abai ana say mu be shase se etre sa na moje na ebe gina mu no na akoma varicose veins enti eno na eya ewo yehunamani no okay na obonsa ase abonto na ase wo bi ni namu no aha ena varicose veins no say betmanya no wo TV no so na kire se amanfo atimi ahu varicose vein se de me si akire doc yi oka se entini mu baya na ase no nim de obi attest me wa ase no
say emu was say eyemla esa na say obi say mama be ma fa wasam no ko wati dey work and dog minti minka so ba wase ne ho ana enema ne sinyina tutu afiri mu no enkofo mo efie mpam chow ye ka ntiri ho asem wai asemu mpacho dog sem fa we say ne ntoso mayen ene na daso no aha enti na we ne de na akoakoa sa no yes enti we na friend of varicose vein no enti ano we nye deep vein thrombosis but ano a friend of varicose vein na just say ano eye entini na we ka say superficial veins no ano wo honam na ni kakra no sade no so ho no aha enti ano be bai a na just say moja no amana stretch sana in the first place entini no na enam babi tiam na eda ho kama but emu aba entino moja na aba mu no the pressure to no so ntia wo se eye den e papa ya kle e papa pe entina ese de wo bi enam no but one symphony we so there that one TV no Sompa TV yes eno e fe no spider veins okay one say eno etawo ma ho pa spider veins we etawo ma ho pa yi enti wo say ase ne ntini na pai bebre na agina so saa ne titiro ne wo ma o mo asra no eno say on say we say na wo ka say etale honam nani no your friend is saying superficial vein no yes superficial vein one say obi sra e ma ne titiro wo sra afi na ne sre ho no ona mo musa pe mini skirt ne ni kanketenkete wo say ne sre no ya na ho na papa ntini ne na ho say ya yes on say you were stretch marks your stretch marks ho obitimi yusu nku bia san konya stretch marks ana yewo abra ye fa ne say nku na wasrenti no ama ohunam ania da ho ama ohu entini ye wase eno se different okay but we say no entini na nkasa na say aha we ni ye entini kitwa bia eno so wo hunam na ase a eno esay okay but sa problem we no say no so unya sa problem we ya na mpempi no enhye na problem kese so unya spider veins na enye problem kese because ebi ho no ma even emma omafa nyensan krampo no omutuni nya okay because abra wa fa nyensan no ya na mpempi no emma fluid bebre ebegina omu won say obi ho na na ase atatai aha anti fluid bebre ebegina omu ntine the pressure to entini no so obon say obetime hu sa entini bi wo hunam nani okay ebi ho no ma wa wie no about 2 weeks 3 weeks no etini free ho sa na tie enke ya na empempi no say ba no spider vein say a ya na empempi no enche na nye problem biasa unless of course who no say o pese ohunam ani efe eno e ba no sa na e say o san come e treat sa condition no okay but yako varicose vein na varicose vein no ene de emba kwasa okay do say eba ya na mpempi no nhyɛ de nya symptoms biasa but ebi ho ebetimi ahyehyw yes ebetimi ahyehyw pa no ebetimi esan obetimi asan te yaw varicose vein no bo say nam okotodwe no ho ana say osere ho ana onan to side okay because baby a entini no ta asisi pa no eye okotodwe no side osere side ena aya na etasisi pa osre side na okotodwe side no enti every okotodwe side na aba nyina no mpe omo wo sa condition no varicose vein no omo ta gina ho no ma na ohu enti ogina ho abahu na abiabia ho no ma akase aha eba from ni na kire say varicose vein but we say no eye spider veins enti yensan fa varicose veins no ento so na ehu difference na ewo mu no aha enti varicose veins no say na tie okay enti ebi ho no ma etimi e normal mani pa no onte ya obi a we de na ehu pa o sa na tie omo obi no say beat me eburu say kra wow akase pa na ewo ho enti ohu a ompesa ode onsa be kan krampo sa na tie na eya na mpempi no dodo na enhyeda enya ente ya obi a na say munya symptoms bia but ebi so ho no ma ombetimi ahya say omo te ya ho no betimi ahya say ehyehyw ana say eya ohene but yen hwe ade ba ko so ha say abra wanya chronic venous insufficiency no aha wa hu sa
we no varicose veins no fini na se kwese ne sra mu nyina sa na tie varicose veins no say ya na tie okay enti na ma honam na ni aye basa enti wan kasa on feel ma body no enye say e bia ope ohunam na ni yie enti obetu ha na mo na mom problem e wo ho because ebetuma ba ne say any deep veins no enanam deep veins no problem na abam ana akoka we okay ana sa wonya chronic venous insufficiency na ebi ho no ma moja na entimi enfro onan no mu enkosoro no nti no ebetumi ahya ma fluid egina onan mu okay enti eba no sa onan se betatai saafo no na se omona se tatai a omo ba yare sabia na se o ka se o be se o check hu se die nti na se tatai na o se makoya test ahodo nyina doctor say hwen ha me hwen ha omo wo sa na etie ye wo doctor nso na ye wo doctor ate said ye wo akura wa potokura na ye wo akura kronkron no asemu enti omo saafo no eye no kre say obeye test because so bi na se tataya aya de ye de ya adwen ekọ ho first ene say ebetuma ba ne say ne kidney anya problem na brego anya problem okay na kuma anya problem ana say problem ahodo bia na aba nipadua no mu enti ye betuma ye sa test ahodo we nyina because aya na amafo da bo da wuro say oliver ho nya problem ana say obrego ho nya problem a o kidney ho nya problem a ona say betuma tata enti no anya ba ya first no akoye san hwehwemu no kidney issue yes enti okoye sa kidney function test na so for na say bibia aba normal ha o say hwen ha me na o de tifie yenhwe saafo no de betima ato omo enti abra o de tifie na tambia hu se ona se etata ne ka hu se fluid bi na gina onanum ensese saafin no be gina onanum okay ensese saafin no be gina onanum enti se gina musa na se gina musa na o de hwese saafo no daytime so mo nante a ena eba okay omo koda anajo a na atwetwe okay se abra omo nante no mo ya adwuma no we na omo na asa tata because that time no e was say moja no etimi ko efro onan no mu ekosoro ekọ wakoma no mu entimi nkonti fluid no egina onan mu because we gina opintin ama gravity na twen nso na ba down because untiri no mu valves na nke was say prevent moja no say de be ya embafam no eno asai enti fluid no be gina onan mu sa abra wo nante abra wo gina ho abra wo te ho but so koda because e wakoda nti no moja no betimi ade afusane kakra akoba bia entimi anko nyina na kesa atima sa akwa akoma no mu nti obeda asore na atwetwe okay omo sa problem we omo nim de mekan na se koba na se tambia no efi no egina onan mu sa eno so ebe koso scar tissue e wo onan mu okay scar tissue na scar tissue no se be fifiri wo onan mu pe eno so betwe nsuo saa eba onan mu enti enkane na first na anka etimi tata kakra no se say de ebi ana first no egina ebi o uncle ona komu honom no obo se honom no mia na atom okay mia na atom na o uncle honom se ona komu no honom no sa na efre no ona mposo ona mposo honom no sa de honom mia na atom enti first na egina honom nko ba se say no asa etre obo se efroba kakra enti scar tissue na eno so build and as develop wo onanu mu no eno so etwe nsuo mo egina onanu mu okay enti etwe nsuo mo egina onanu mu no na onanu ye kese enti obo se abehya asia ma onantu no ebeye bare okay anase honum ebeye denden de ebehya asia se de ya wo ya pa etutu wo edrum pempenso bi a na afi ama onanu nyina ye denden because tissues na develop sa entu bon se obi ho a na se na nanu anya ahya se hono ya akase sure sa phone bia no ehya nkitinkiti o sampa no mo nan na aya kase che yes na ase aya akase because fluid na gina mu sa ma scar tissue no so eden ehya se develop sa kakra enti edru sam pempenso na ya akase na afi aya denden okay na ya dendende because tissues na be there abe fifiri develop ya bebre enti emre na anka doctor ye nhwehwemu aka kira say bibia ha no o so utimo ya wo da bibia ha me ye wo wonye sa na etie enti wo say otu ho na mo enti ameka say he nyankopon ahye bibia pe wo say de na me se kirekire mu say de ntini mu sitie ne we ne mu nyina say de be ya chimato biara
enkobam but ye ne lifestyle ye na ye di ne normal ye enti no akoma yanya suatra bi ama se no 1 2 yesi abrofuduro 1 2 yesi abrofuduro but ahye nyina me ka se enye yadre bia na abrofuduro timisa ye gitum so se enye yadre bia na abiduro so timisa because enye bibia na yenim de timi koduru ho so what you say but nyankopɔ de ne tumi ne nim de mu no wa ye ne se yadre bia beba nipadua no mu biara no e wo se yetimisa but yenim de enduru ho a yentimisa what you say afei se ko se onya saska tissues we nyina wo onanu mu na se be den say na ekoduru sampempen so say a ka hu se in the first place ana ahyasia no bibi NSC intini mu kwanto amamuja ntimi nkopapa enti eba no sa onanu mu ahyasia se eyeden ebeye kuro ama eduru pempen so bi anhwe age se etwa onan no omusa afo na obehu se ehwa na ne babi na nan babi ate na se ahyasia se eyekuro so onim babi a ekuro ni free buy ebi ana ehɔ ye ne hene ana wo titie ana kuro no buy akɔyekuro what I say enti won hyeda hu ba bia kuro no free ankasa enti wo bon say ne nantamu no na ehɔ no ma say de kuro ebe de damu no enti omo a omeka say we de normal edum pempen so na sa be penalty na kire say ekotwa wonsa no sa ana say onan ya no sa ka hu say de onanu betimi asisi no sa be pe na betimi aha onsan so ama onsamu aye oya na onsamu de na ya na mpempi no ya wono ta gina eye onsan ya friend say o ha say no o ha no ya friend say e ko wa abatwa ho no e ko abatwa side ho nam kese na e wo ho no aha e ho no betimi aye oya abakon ho ko abatwa ho aha e ho no betimi ho no e ye oya o say what twin tamba say oka yeah so ayade ana eko friend say wabatwa ho no so ko wabeti ho no so na efu ho no ana afi wabeti nso eno so ehonum so betimi ate yaw ho na eya na omo na say tata no so one thing say ebi ohonum a because of say nso na egina mu no et say da bibia ho no okay na nso egina mu nso egina mu sa na obon say eya ohene sa pepe na betimi asi wo na mu but ebinimo ho so abeti abra ona so tata no so betimi ate yaw power na mu enti doc enso no betimi abadodo akọ extent se yen konkotwe nso mfanfiri sabia ye ho ana se oye mistake na se ekuro ebeda ho no ma problem aba okay enti de obe na se ye betimi ama wunduro ama ekọ animu na etwetwe ye betimi ama wunduro ama ekọ animu no na etwetwe Dr. Tobo Asiansa de aka na secret ye de be chef free na me pese me bisa se wakeka symptoms ana sempopo ya hodo na se ebia sa deep vein thrombosis ye ba wo behu oni pedua mu ana se de wo beti oni pedua nim pese me bisa se ya na bia ye ho no wotimi ye kokko like reddish ye bisa ala bisa wo ni pedua nim sa ya na wan se de fluid no asia ko gina onanimu ama onanimu ahono no okay ahono nti ama entini no mu abai emu so ahono okay se ahono sa na ye wo moja no fan ye frɛ no red blood cells enti red blood cells no eno ebe free ontini no mu akohonam no mu okay enti se free ontini no mu escape free sa entini no mu na se ba ohonam no mu a eno ebetima ma sa ahono asesa kala okay enti eba no sa na ama onan no mu no ebegina onipadua no kala no enti se onipadua no ye kokwa okay ko kala no betima asesa akwa bia friend say asa ekoye brownish yemfa say brownish kala bisa yemfa say wan kasa hu say esesa kala na say ekoye red brown kakra na kira o say red blood cells no escape akogina ona friend say honam numu naturally wasanka eno no enam eyinim ntininim ana asesen wasa kasa nanka sa red blood cells wasa enam ntininim wasa ba wo ntininim sa de ni sipobo se dwane na aba be hye ni pedua no etimi every
entini nam aha okay entini no walls no mu no okay every sa walls no mu aba honam no mu okay aha entina be gina honam no mu entina ama kala no honom asesa ento yo obi a ye ni batuntum kakra na ama honom a hya sese ye brown ba so hwe kala na friend say ha enfoni na ewo TV no so na obo hu se nipa na nine mienu na guso ba ko ye kokwa na ba ko se tuntum enti ama de na ye tuntum no ama na kala no asesa saa so na de na ye kokwa no so ama ono so na kala no ye esesa saa be penalty doc mama fancy hansa abrantie bi wo Kintampo wa frame Samantha go ya e ka senka wo mra kra ne honamani na ite semba cho mo fa images ni mu engusumayen black one na e wase no ne honam nyina yete sesa in fact ode eyi ni kire me wana me wi ameyi no me phone no so a kire wo hwa na ho krampo nyanya eno na betimi abase ye divine thrombosis bi ni sinsa so na akoba ne sana asesen se akoba ne se no honam nyina na aba ne santi no eno aya na mpempi no gise ehiama nhwehwemu okay but aya na divine thrombosis no entimi nkoma honam nyina nkoya red nensa anya red no black no nensa se nensa hu se ne na hu se afede no se etigu na chi oh okay enti eba na sa ebetma ba na say dermatitis ba o se koba na se moja entimi enko onamu ana se onsam ana ba bi yi a etimi sha asema onya sa scaly skin ne sa dermatitis ya mekan na emom no asa koba na se ye no honam nyina no aya na mpempi no ehia ma nhwehwemu because ebia na honam ani yade bi na eba ana se problem fufuro bi na eba na yatimi ahwe asa ma nipa no sa be penalty enti se wotu ho na montam na yatimi aye nhwehwemu na ya hu se we ene course na yatimi aboa afei omo a aya na mpempi na ma sa condition na se problem we ema omo na se etatai no aya na de eta eye ma opan se sa wote ho a ewa se ode ona etutu akonwa so doc ye festival na me ya adomo next week eni nuane a ewo se ye die na etimi eboa no ekonoma no ma kroma ye nyina krotia enyi yi prebo doc person de ye dwane nso no me stop no wa ya because nkofon so achase efrefre bi wokosa hodo ye person bisa doctor no yi anoma ye ntawusia nyame ya adomo a ye mfansi ye ya ebeto aso na nso no ye nkokos no anase ye phones no so ansa obesa ofra 0540 311 311 0540 311 0540 deep vein thrombosis thrombosis and ye ka eho asem no hello me do phone pacho madway hello pacho di baby akase free Mati kumase fa Bati kaseti Sofia. Sofia ma me mayentie o. No ebura kwa. Pacho mayentie ntie radio na TV no kasa fa phone. Ntie radio no. E ba zan bese ya na chia doctor na no, se me baba ko na kasa ne. Yo. Na, o se chena wa chena no. O ye se no baba. Ye se me fe na ma chia no. Kana wa dana sama wa boa me. Yami we problem de bebe ba me koye na aboa me pa. Chia doctor ma me wa. Eya bra ha se bra sompa na sa da be ko hobi al se me so ma mizo 3 why me ametua ka why. O se o ma me de. Mizo ye drinks kama na ye nua ba mu nso na ye chinchim de ye drinks no. Ai, okwa wa so pe 3 me se metua ma wati. Yo. Me discover kwa ma me dan na. Yo mate mame dan na ya twere wudin Richmond wa hati ma ma dan no so abi ni mate wakai no ho yo wase 0540311311 0540311311 the sciatica experts pachoje me so 21st clinic. Hello. The sciatica expert no work at 21st clinic. The sciatica expert. Hello. Majwe.
Yeah, no. Me slogan you mum pese beba so me ya no maka agu. Because said the sciatica expert ajeme so 21st clinic why? But I mean, Pacho I will say. My NTO. 21st. Hello, can you hear me? Me too. What? Oh, what? But it's make this cry. Okay, Pacho NTO. Miss Vince, no, I feel a bit of a bag of now. Okay. Now, when you say now, wow, for fro. Mount dance, but you don't know yet. Make us say. Yes, that bag is Okay. Okay. Unya how be wo ho ana what ya obi wo ho ana the doctor church bi aba ho. Mate. Pacho ye be you one doctor wa say no. Number we ya de wa frɛ ya doctor sorry afrɛ ne nkasa why. Mame for course 2 being counter doctor nya no we have just 4 minutes to go. Hello, good evening. Doctor sorry. Me Pacho o from me anu wadum wa fidie ne dia ma me why. Doctor nya no we have just 4 minutes to go. You need free mama. Hello. Bra wadaro mana wadum TV no e dia mayen. Hello, good evening. Hello. Pacho, good evening. Good evening, ma'am. Udi baby akasa free. Pacho me kasa free. I cannot trust it. Pacho my NTO. Yeah, me kidi now me first it on. Abama me so me kidi so 20. Me dia na call cities bi yema M1. You say mama nsa. Ene me na nya itititi. Mo apatapa. Tano so apatapa hayai. Yeah. Pacho china bra if I ka bra hwe overseas why? Okay. Another number we dey sole a. No money pa. Doc. Okay. Hello. My doctor. Enti on say woman now they can kasa say ne achi a say enti no ahya say eyi no ho e wo ho no mo no. Ne nantu ono. Eno de sa condition onye hu ya no hu say enu nie. Enya afi na ye be ka say ye koye nhwehwemu. Na mom ye betimi asan atwa scan ahwe say abra wanya sa varicose vein no. Say problem no aha sa deep veins no. But say onya varicose veins na ehun be hia say obetu ho na montem na watima hu say ebia de oha kase bi ebebrɛw ana say emfa oha kase biara enye den embrɛw because say the me kan obehu no say oho onti bibia na emom obehu say ebedrum pempenso bi no na ode de obehu ana say ohomia ensi so na wakoma na kyese ema sa pulmonary embolism ni bi na kyese ede okwa na sa say de omo de ye arteries no mu a eno ye claudication no omo so de be ye heart attack and a stroke no sa pe na also de be ye pulmonary embolism I do obeko on say medical aka say aka 1 minute won 1 minute no de obeka ni nyina no mbefre wonti no yemfa ye kira kwane ntudwa 30 seconds na yenko okay enti nyambo next week no ye besa ba beto aso nti dia kan bia na tie from fa nche ye de ba beso so next week yes enti next week no ye be kire say de wan kasa wo be ye abra wo sa problem we o se wo da adro so krompo na de wan kasa wo be ye atimi aboa ma yare sara atimi akonkan nduane bia obedie ene kwan obefa so aye no ma na atumi aboa 21st clinic de ya to yakrambata na apete abra wo gi abibiduro edi nko ade 21st clinic no ya say ade ahudo nyina abra obia nim se ba no sciatica yade a se efiri osisi oto ase
onan kukum onan to eba fam nyina se etwetwen wo se eya oya onan ye otitiriti oda na dwena otine onan mu ana so onan denden untimi ntine onan mu Africa nyina Ghana fana nyina West Africa nyina no 21st clinic per na ye expert aye say ade no enya bibiduro nkwa na de say ade no nemom ye send ya mfidie ahodo eka ho oba Kumasi ahwia overseas ena yewo baby I will be an dog kafra friend number we say 0540 311 311 Wait me as our friend 0249 311 311 311 we be rasi. Yes, so that was say Dr. Yusuf Salifu 21st clinic Dr. Penny Owo ehwe overseas Safa Radio nche Kumasi branch ene ene no twetwen komo no yena my pikiase ochinchi fidie no from ademame azuka ne Ransford nso ene hwe MC Ahoma Koba Jesse Sempremo nso twa yen e de ba eye Sompa television so yenua no am won kran Tara 1 TV aseda enkoma mo ene ya affiliate stations ne nyina Yakopon enkama ho medi di ohene re mame ekua yeboa esia mabronya ubetimi afrem abrewati Yakopon dom yen na se boni bia ankan ye ne a wo hwe ho so ye di amame nso aka ho no da se ne ye besai ehia wo kire 4 pm ye betwa repeat o Sompa TV Tara 1 TV yadamo ase So wante unipeduase a wonte ayaresase over the years yantiase afei na yabehu no se sa 21st clinic edasonko ewo herbal ayaresem ono no di kan ema Ghana for eti mayehu se yewo yare bia ye frono sciatica ansonwa oyenhwehwemu esibiaye kase a odeye sciatica enhwehwemu no ema yebehu se sa yawa yeti free sisi echi fire to ase fire nema besifom no se kobase ehututuye eyewoya na etwetwenwa na sciatica sa sciatica nimdie ya 21st clinic of abaye etumi aboa ayarefo bebre ama omotumi adiomo ho every sa omoto asintini na etwetwemu no mu ewo mu se ayaresabia bebre enso kase omosa sa sciatica yade no bi nanso se original ne wo ho a yemfa imitation emfa nyehwe 21st clinic nkoane ayaresabia ewo Ghana ha enam no kredia ewo won dwumedie munti na wotwe bia obi